Mfowethu ubonga uNkulunkulu owumculi odumile kakhulukazi ke la endimeni yezomculo ke sikhuluma ke ngentaba yaseDubai ke esinde engozini ke yemoto. Bafowethu ake ngiqale ngithathele lithuba lokunibingelela nonke lapha ke ngithi ke muqala ungena kule channel ke ngicela nje wenze okulungileyo ke cenezele button la subscribe ke uphinde ke ulike ke lama video ke esikwenzela wona. Bafowethu ke ubonga uNkulunkulu ke lapha na ke umculi ke udume kakhulu ke ngegama lithi ke intaba ke yaseDubai ke emva kwesigameko sengozi ke enyantisa ikhanda ke lapha na ke eshiya ke imoto yakhe ke ifile ke lapha ke uthi uyabona ke ukuthi ke i-birthday celebration yakhe ke lapha ke uthi ke uzoyidlela ke esibhedlela ke ngenxa ke yesimo ke akuso ke noma ke abhekane ke naso ke lapha ke siyakhumbula ke bafowethu ke masikhuluma ke ngentaba yaseDubai ke sikhuluma ngensizwa ke esencane ke lapha ke enengoma futhi ke noma ke eyathandwa kakhulu ke ngabantu ke okuyinamhlanje ke basayithanda ke lapha ke ukhala ukuthi ke i-celebration birthday yakhe ke lapha ke uyabona ukuthi ke akasezukuba khona ngenxa yalengozi ke abhekane nayo ke osukwini ke lwanamhlanje ke lapha ke abantu abaningi ke bakhomentile ke ngalolu daba ke baveza ke ukuthi ke bazolana naye ke kulesimo ke abhekane naso ke njengoba ke evelelwe ke ingozi ke efana nale. Thina ke bafowethu ke okwethu ke ukuthi ke sikuthatha sikubeke sekunika khona ke njengoba kunjalo ke sithi ke hlala khona lapha futhi ke khona kunye ke esikuphathele khona. Bafowethu usuku ke luniphathe kahle futhi ke nokulala kube kuhle.